radio that makes you happy. Intezo. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ke kuveza ngithuthi ungakumalo bathi last born amagumede mhlambe mangabe usemusha like ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu ngicela kaMaskanda sikweleti lapha uphika izitolo zokuthi ke asolwa ngazo lapha ngokushaqa ingodoso yomuntu laphana igoyele laphana ke kuke kwasabalala impela ezindaba laphana zokuthi usikweletu uke washaqa laphana ingodoso yomuntu engonyaka lona esiphuma kuwo kungunyaka ka December kuzokhombela ukuthi usikweletu ke bekade nominethiwe laphana ku Khoze FM kwi top 10 yezingoma ezahlukaniswa unyaka laphana nakuyikhona ke lapha afike khona walala isipili ngengoma nje eyayishisa izikhotha lapha ingoma nje eyayithandwa ngabantu abaningi lapha ingoma thi inja endleni usikweletu ke ubuthe kuthabalala lezi ndaba lezo wasengathithi isikhathi singakanani walapha ekhasini ku Facebook wafika wabhala ukuthi cha wenganza kwethu ngiyalibona udaba olibhalwe kuyisoleza futhi ke ubaba uCharles Khuzayo ungithintile ngaqala emuva le ndaba from 2018 till 2023 lokho sekubhalile cha mina ngikwazi maybe akutshelwe yimi usazokubhala kodwa ke nakulokho kunye bekubhala since last year ubezibhalela without ukuxhumana nami mina ke angisiyo uThulisani Chiliza ngingumase Chiliza so lokhu akubhalela kusangamampunge nje ukushaqa umuntu ngakithi ukuthatha umuntu ngenkana kokho mina lana engathatha umuntu eganele cha ubhale kanjalo ke usikwelede phika zona izitolo lapha nokuthi ke wathatha ingoduso yomuntu nebekade kusolakala ukuthi bekade kuyintombi yakhe makabe kuthiwa sikwelede indlela aziphendulele ngayo lona mina ke angazi ukuthi wena kuthina kwakuphala ngalolu daba kodwa ke hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena uthina olwakhuvu ngalolu daba ngaleka lokho ke asiphinde futhi sihlala ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo ningakhohlwa ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi bese nangilandela futhi ku Facebook @redngezo nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.